Kublai sibun ba prastar berbanyang itu ki kentin ki ba kodor ki ba pilai sambenta hane ka jelang hakmat jong ilang boro jong pi ki pai ba ki balong ki kentin ki ba ai mesim lang om tang ye pi ki pai ba ane wat yang ni ki badan lang hapo ka parti ro kum jo kublai sibun ba rai te khendian ro asngau dei ban ai kublai biang i ba rai ro ka ba dei ba election ke beladap kila long ru UMLA bala thau ya ka record hute hapo maulai da ka bai layo hadu aku saw hajar bun mo te hadin kata ru hakade ke election MLA ke beladap o MP ke beladap chan ka maulai lara susu sadu ka laipo hajar bun lei sibun babrai pandai lengba ke jek sistem jopi rangkat begitu kinong kersan ki pai ba jong ka maulai konsumsi ai kublai lang ru yaki ba kilara sisa ye ke borom om tang ka maulai konsumsi ndai kumjuru nagam ta ka de kari bet ke jelahi bro kawai te kumjuru iki pai ba jong ka ne ka sning konsumsi ki pai ba no kersan ki bala kersan ni Dr. Ricky ha ka amali election ke bala dep hawar hulai pilai ai san hajar tam ladang ambak la kare san hajar sauspa san rio kumta ladang ambak la tenri ihab banai ke buram ke bakrau yepi da kata kejing sngotho bat kejing yoi ye kejing yat lenti jogane ka parti kelajit Dr. Ricky ban penjob dan buram napo kene ka omsling konsumsi kabelah kentiu hadu arsya lasya kelayak kersan yai hadu khat hnriu hajar sauspa san posan natharai kam ngambak lai kata khat hnriu hajar sauspa san posan but ka omsning konsumsi kala ai Dr. Ricky ha ka MP election ke baladap tu blai siboni pi baro tiki pai ba kibalah kersan ya i Dr. Ricky ha ka MP ke baladap pat ngida kerpan red ru yepi pa ai ba ka mensiam je kersan pa phinyai penne iki jingmut iki perkhat khlam de kala sekadiang sekaman penne skam triang pan kersan borba susu ha gane ke MDC election bat kumyuru ai khublai ru waji ki wai ki paralok ki ba khlam kersan ha gane ka paladep ya ka MLA lani wat yang ke MP election ru hnrei akane ke kap ka pemerintah dekat liang jo ka parti khading yu weri pi baro ki pai ba na po ka de ka omsning konsulsi ba phindang ya ai shu ke jik kesan ki ba don ha ki wi ki parti ru ngi khot yu weri pi baro ale ngi de kesan lang ya kane ka parti yu kertong MDC ba ka parti kali bet ban penyeng na po ka de ka omsning konsulsi tu blai shonish Polisi pun ipi baru pat hagni kapor ngin poino sya kabenta kabakam kong santam kakum ka jingmut kabingila khat ia ka de jingilang te hagni kapor ngin yo no si sendan ia ka program ban pen itu pai ba ya ka de kertong nang de na po ka ribhoi district boro santali ki konsumsi te ya ka de kabenta ngakhat i Sherman jong ka State Election Committee i Dr. Karashen bin Sim mi ka benta pan penya chakmat ya gane ka program Dr. ngakhat yepi penwan chakmat Bagros buar untuk tiang gua long penya jong gane ka jingalang gane ka por Dr. Ricky Ejusingkon belum General Secretary jong ka parti berkunjuru MP Badan Buram Jongi nagani ke Selong Parliamentary Constituency iba Baratster Marbaniang ibalong MNE Namaulai kong Finatas Im ibalong i President Jong Women's Wing i Dr. Bahun Tron ibalong iway na idukhat Jong Party Jongi kunjuru i kong Janet Barang ni umsling barang organizing secretary yung ka umsling area hangni bat ki baksan kupar
Pasal mo bolong way ni dekot yung state election state executive committee yung parti ke jongi. Ibat baru ke orang ba ke barang ngepor bat kumju iki candidate ke barang hakin ngepor ke mangan sa penitho ya pi. Kemudian siapa ni aja kemar ngapa mana aku beli pi ipat ba baru ibalaya sengap ingin kita kot jongi balik dan lang bat ni ke ngepor kenang begini yo ai kata ke penitho ya ke candidate ke jongi kepada parti ke legit nak kena ketem riboy. Ngai aku beli pi baru iwi ke dan bat ni dan kat bat ni ke por. Kum ke parti ngatai beli gila pasai kubur bang ila ada pena ila ada penitho iki candidate haki keleng ki jaka Hajanta Hills, Khasi Hills, West Khasi Hills mentah ka bakat do kadai hang ni riboy district ni hani ketem riboy. Kum ke parti Isro bangimla banyak cakmat hot tapi pek gilat pasai kubur dan ni bilai gilat pasai kubur bangila penbanai kata ki kertong ni ki candidate iban yale na boro kai ki arpo kendai teli ki constituency jong Khasil Autonomous District Council dan rei ni kwaru ba kibriu jong ini kalau ri jong i kenda itu iki candidate ki jong i tadi nak kata kau nilai keleng ki jaka kalau penitho iki candidate ki jong i nak gasni ni labu ngin penitho iki candidate ki jong i na kani ka them riboy ke parti shwa begin penbenai ki kertong dan iki candidate namenta ki constituency ki baper ni kemle akerki drai ni da bishar benia ngedeyet benia ba kita ki candidate ki jongi ki ban yeng namenta ka voice of the people party hagani ki election MDC ki ban one ki dei ban long ki babit ki babiang bat ki bala ban syakri ke ri bat ka jat ban riu dei na kata katau kum ke parti ni desimkhia bat ni dele benia bat ni dawat benia ni de bishar benia ni kemle akerki kan ka por ngi ko parti ni soba kita ki kertong ki bangin sei ki bangin ajit ki dei ke kerpang ki bangin so ki dei ke bala bet ki bala biang ba kim kit kata kalengkor ban long ta ki nong mikmat sa district council bat ki bala ban trei ka kam ban syakri ya kan ka than ki jongpi nang ni pat kumju ya kan ka district i borok away Khasi Hills Autonomous District Council pat kumju Hajanta Hills bat ngingit ba kini ki kertong ki belajit tetapi ki pa ki jet ye ki kerben scam bekila ban ai ka jing syakri ka bahatam menta ka jing baha jong pi ki pa ne ka than bat bekila anu panora ka jing kala ha ka district council bat kumju ngi kermen ha ka state ki barok away namar ngi kermen ba la ngim jit benia ya ki candidate ki jong i ngit ba ki namla ban le ka babatam tadi nak kata kau kum ka parti ngeda bisa benia ngeda le benia iki baro ya kena ka por ngien penitho ya gini ki kertong ki jongi wat lada kumong mentan pilayo so ni kila patai ko bor ki kertong ki benele ki constituency ki baper jangan ka them riboy dari kum ka parti ngim ko aban chu ya kum tu tang ban chu pentip ki lat patai ko bor rei kita kwa ban penitho ya pi ya kita ki kertong ki jongi na ka them riboy dengan kot iki iwe kan ke por kerpa iki bikin kat dengan kot iki kerteng jongki bikin yang kan ni khamat khnang bagi pat ba jong kan ni ka than ke ni i ki candidate pa voice of the people party ka legit nang ko nge an kot ni ba upkerman lingdo Nengkongan kodai ba upkerman lingdo na ka Jirang constituency ibar pat idei ba Matthew ki Makdo na Nongpo constituency ibalai pat idei ba Banrikas Nongsteng na Umsning constituency ibasa pat idei ba Kenjo Lang Rangtong na Mohati constituency Bat ibakatu san idei ba isnay hing na Umroy constituency.
Begini kita kandidat ke jongi, ibangi kong ke parti, gila bisa punya, bat gila jet ki, ba kinlong kita kandidat ni ki kertong na mata ke parti, ke Voice of the People Party, bat bangi kermen ba, dan giyo ke jing job, ke jing kersian, barat ba jong pi, ki beriu na kenikatan, kinla siapa pun orang yang kita jing temu ke parti, ban ra ke jing kala, haga dusu council, bat kumjo haga state, barak away. Dari kini kita kubeli si bon, kubeli si hajarmu. So I kubeli si bon I Sherman juga State Election Committee. Pada siam minggu ke benta ban itu hakmat jom pergi paiba ini ki kertong sangot napo kene keri boy district tendang liang jom ke parti itu kita ketbok kerwiang ye pi barak sangot papin yo I kamet ke bakot ke bakia ko play dan rangkat bat pi hakijing pendap kita ki program ke jom pi ban rong haki senang kita ban lek ban pensai paiba ikin nongrim jom ke parti tat hado tagasgi tabut pat hado kasgi kabin yo ye kasgi kabangin yo I kabut kita ketbok kerwiang ru ye ki nong ye ket kam baro jong kini ki santli ki konsumsi pat kumjuru rangkat pat kejing kerpa pat kejing ai khoblai pi baro kble kersan borba ha kene ka MP ka barang sudap lado kamau hati ka sling ka roy kan nompo ke jirang pat baro ki konsumsi hangne pori boy ki paiba nong kersan ki bla kersan ya ke parti hakane election MP ke beladap pat ter hado menta ki khat ngewer ya pi ba pendap hok ia da garukom perkhat ke jompi yang dia cekmat rengkat bat ke deka parti hapo ke jingelam jong iba arden rangkat bagi dikiru ramba baju pentelon juga kam di parti namun tak jengkit ke bakhia hado kata-kata pan seng lene pan tei thamai pat ya gane ke jalla ka bai ke jongi te ha gane ke por khlam da pan slam shu sashi sin ka khat sendan yai Dr. Ricky Sengkan MP Badan Borom jongi ben sim yi ka benta ke jongi ka benta ka bakham kongsan ben ai ke jingkran pat jompi ki paiba pat komjoru haki babun ki benta ke bilai pat ke sensar khadar pat ke jinglong jingman jone ke jalla ke jongi Dr. Hat Yapi Bapiluan Sakmat Simi ke benta ke jompi Harga meningkong yang akan dikepor kawan penpau kajing skong hukum lay try kenrat naga menta kajing don rengkat kajong u pat kajing yat nanti kajong pat kajong ilang baru pak cross lo penyat yang kajing ilang ibalong ru treasurer kajong ke party kublai shibun ikitim periang kajong pi ikipat ba bayet kibalai wan syagani ka jingelang oh ya pelong kenang yang kajing ilang hagari ke ski kabalong ru ke ski yo kenang bagi pat ba nakling sodong juga tamri boy wat nashkiwe ki jakaru ki wan shagani ka yo hne po usling in yo bani thu ekini ki kertong ki bayen ke jongi ke ba party kala event ya ka ban jit panlong ki kertong agini ki santli ki constituency jong kani ka tamri boy kenang ba kita ki perlok ki wan nashkiwe ki jakaru kinyo ya ka ban ya itu lang shikiwe pat ese ki ba yang asal ki perlok ki balon Second time, Riboy Kajongi. Kublai Shibuni, Dr. Karachan, Vice President, Jonga Party, Walongru Chairman, Jonga State Election Committee, Iba Lapan Ito, Yakini Kertong Borok Sangut Apreng Jongi, Iba Bright Star, Marmanyang, Ibalong MLA Jonga M, Jonga Maulai Constituency, Iba Yaki Jingkren, Agawasadam, Iba Aksan, Parwa Sayamot, the court Jonga State Executive Committee Jonga Party, Ikong Philatas Aim, Ikong President Jonga Seglong Committee Jonga Party, Kiway Ki Nongkit
Kira kit ya ba, ya ka kam jong ka party, ka aki constituency ba pair, na do Lumsding, Omroy, na po Jirang, na Mauhati, bat kumjuru, na po Nongpo, bat ayeng hagad ka por, siyempre ka kalat ka kabu, na ka tay President Rangba Chongi, ba aden mana ba saimot, ba nagalyang jong ka party, panay kublay, Snam thamai, yapi, ipat ba bain, jaga thamri boy bat kewe ki jakaru, jonga di kejala ke bain ke jongi. Ngenyat unius snam, ngem tep kay ke banja, ya kadika jengyat nanti jongi unius snam. Ang batang kewe ngang sikuak banya pun kan mau yengi, ko mengadang keren mana po nong ka. Bangi don uta, ko tep ke kabakut nodok basang. Wala bang ibu ikan syanya hu nganget. Kati sok kati ngat nanti hapreng kicing kicing ele kebun ono me no dalang isyanya hu bat kom ka party snow ban yai pen kan mau yaki pai ba panado pasdang jong kicing yat nanti jongi ya kane ban rong sagari ka jali jong ka kamsan hima sima kam shimlong ka basuk yagi ban rong sagari ka jali jong ka kamsan hima sima daga tagalenti ka bang yong aga bang ibu yang dekat bisa syadin, rai ibu yang boleh shwa, joga jengiat nanti, but ni aingo yang boleh, bahkan kalau jengiat nanti kejongi kebelang lais dan ni isu sah, bah bang ibu kejongi syanya, bangi IT yang boleh, semula no yang ini, bang akhat pat penkan mau ini kum kejat pedulu, ai begin lek kum ta, in syanya yang boleh, obam juga no yang ini, dapat pak bayin, anum kan Pon kenten hagan ka por achu pasat chi ke jing mercha berkhat ke jongpi tangkat to ne aka bede bat ka ka chingelang ka jongi ka bangi lai bu hagan ka por ka menta kom ka party nado pengis tang ya ka aga jing ya unti jongi ni don ya ka jing trang bat ka jing angnut ya ga ban pen empat ya ga ban pen bhapat bat ban pen tladur ya kan ri ka ba it ka jongi ya kan jela ka jongi pat ban ra pat se sen ya kan nam pat ya ka burong chom ka chat pen riu ka ba it ka jongi bat kom ka party na do bangistang ya kan ka jongi ya tunti ka jongi ni da trang bat ni da annu ya ka ban onra ya ka sansar khada ka ba ni ong na ka por se ka por ka sansar kadang ka ba katkom ka ba bukbet buk nanti doble nong buk nong thang badai naman kata katau ni soto syai kadar baga kam sansar kadang kam san hima sima ani ka way ka politics ka voice of the people party ka day ka kam ka ba kantan ka day ka kam ka ba don haka ka jing tikte ka day ka kam ka ba habangi rong syada ka jeli ni glet no elde bat ni berkat ya kiwai badai halo kata ka mga juang bangi don hangne am banyo syadui kanai ban syadui barbanai kilo nagamenta ka lawe kala shismi ni don hangne kom kita ki nongelam apreng jongi kom iba bright iba plajir nanti no maulai bat ina hangne ka ba ka shalang parliamentary seat kerajaan, panlang utang nong mikmat sport Delhi. Idon tang kawai kathon, kabakum ke parti ni lajukan, bangin syakri hok, bat bangin le hok, nakamenta ikenra bayin ke jongi, kebalap jit yangi, kebalap tenrong hangi, yang nak tiak keson ke jongpi, bat ketika kamrom ke jongi, bangin yang, bangin yesa, bangin yang, panyata ban kren yaki mat yaki jing ke ba kum ki patpa phima lakalong hagi constituency le lakalong hagi district lakalong hagi chala ki borok howe bat nganget patpa ba hagi jing ya nanti ka jongi patang laisdam pilai ke bangilale kum ka party oh yedon tang samut kemali ibadal iba having but iba bright ibran hangni kay ka ba pilay ni nganget
Kombon Ong ini ki Nongkershan hagi ki South ki constituency. Kebla Shim pan kebla ikarai pan yang ni ka voice of the people party. Agar tu election MLA kebla dem. Ya ikaba ki Ong mata. Ya Ong ngem Shim papi. Habagi la jid yakini is nang mi khamat ki jumi. Gem Shim papi. Namar boleh bagi iba hagen ki jumi hat nanti ke jumi. Shisha kombaki tren kila pendem. Kila persian oh jad bangim don hakat ka bor ban sensha. Andai kila pendem hok ila ka kamram. Kom kita ki don kalian persian. Ban kren yaki jing jong ke pat ba ki babon. Dai nata ka tao ke pat ba na ki wi ki constituency. Ke let shikni ki MLA jongi. Ban ye tho e ki jing ka ba ki don. But balai bekile kam ta ki but don ka jing kermen. Hakini ki MLA ke ba lami khamat na ka voice of the people party. Shisha yang ngimshim babi. But dai namar kata kom ka party ni ai beteng hadin jong ka MLA election. Ni ai beteng banit keleng sodam. Naman ni ong ye siga jaj penrio. Bangin don senda jong pi. Bakini kini kentin din ba brai. Iba iju ong. Bangi kom ka party ni kulan kini ka wei. Bangin syakri hok iga jaj penrio. But bangin don senda jong pi haki bor baro. But pilai kumtu ngale. But ngaya no keleng sodam. Habungilek syak keleng sodam. Jong ka dikari kansi ba ka jongi. Ngilek ya ka banyai pen syai ban pen soto. Banyai pen kan mau ya ka jaj penrio ka ba ka jongi. Bangin don kam kerke. Ban pen baik yang ka sensar khada. Ka ba kan riang bertawa mutlak. Nama habar ko ka sensar khada. Kakta ya ka jala kakta yang ikum ka jaj penrio. Nomor kata ngasu ban ya ka iki ba right ila tren. Bangi don ni long kum ka jala. Bat kum ka jaj penrio. Idon se ka pentaki ba shatrai to. Hatung ni hun ban su baik. Ye hun ban su snap. Abang ini ye ka ba kum kini MP ba. Kaman sim. Kabarang ka cingkit kele kam shat. Dai namar kata ni ai lek pan syai sige jaj penrio. Keleng sodom. Hadian jo MLA election ngim sim song thai. Ni lek pan syai pan soto. Yo pa. Ko ba kini kis nam bala lek no. Lese kar kom soto jongki tham tam ko bede bat ka politics. Hagi ka politics ni kumba kade betang ka por election. Kabatang shisin sansnam. Nainga kwa ban pan kan mau yangi. Baka politics kalong shibanta jong ka jikim jongpi jonga. Kalong kabenta kabang imla ban yat lak naka. Imla ban kiar lapi isi ya ka katno. Anai kalong shibanta jong ka jikim jongi. Nado dang step bangi ke hado natia bat hadin bagi don hagi jing tia ka politics kadang. Namar ka politics kadai kata. Kabedei bat essential kada. Yaga ban pek ban kmi, yaga shong suk shong shan. Ban pek ban kmi, yaga yat kayang, yaga roy ka kiu, yaga bha kamyat, yaga puli puthi, ka koi ka kya, ka rep karyang kayaw ka hat. Ban kum ta ter. Hado kamaryang sodom sokun. Kata kadai ka kamram jong ka politics. Kabau blela bo na do ka bastang. Hanga pi priu. Yaga ban pek ban kmi ban ri ban sumar ban sensha halor ki barok ki boblei ulapu ki balong ki babha suga kadai ka kamram ka jongi kadai ka kamram jong ka politics yaga ban penne pensa ban penkiu ban penbha yaga ki boblei lapo dei nomor ka tao ngilek kaleng sodom but ka so but ayo yoblei but yaga chat penriu hi barok kawe kabahakan ke MP election kabadem ipat ba ila stang ban syai ban snoto along ipat ba obasta aga ba pila je yaga voice of the people party but pila eno yaga kom perkhat juga politics kabawan she's in sansnam nepla je yaga nongrim kabaga voice of the people party kalawan ban terwa pila bo kating shanya hangi but ba ba yang hang ne tangkum shapi obarit jongpi
como MP uba ngamik mat Shadesh Delhi. Bangan ong epi ngada su sarong. Oh ngala jukran hikibik wikiran sa. Ngada su sarong bangan yang hantu wat nangalong marway. Rayu blay donat rengkat. Ban ma piki patpa ke bakersan nga ke babu kajing syanya nga. Na syemnya kada kajing kat clear. Bangan yang ban kren ban yasa nagamenta kapha kamiat chong kanigari kabake pat chong kachat konriu kabake te kachong. Bat kabangas no tunat kalong ba Delhi kipu ya kajing clear. Tiong komno mela ban job agar election ke parti ke barang Islam ke parti ke baong ya kon ya election dalam bisa gong iki ke dikawai namar ngilong ke parti ke bawon negara ke chat penriu ke babu ke jisanya aku boleh patai nama kata tahu ke paning kong kelai bau blame suna eno yang ni banyak ke chat penriu ke bahaga diga kenti kada phai khamat sisa boleh pandem panwat ya ke khamat ke boleh baru beliau walaupun pau, pasisha umdan kanu nunggu bahe, pada umdan kebangla. Bad ngayo ru yaki ban yathu yaki. Baga parti ka jongi ka kata parti. Kabawan persang bat kaba angur. Panwanra yaga sensar kada kaba kakun kanong rimlay. Bad ngayo kala banong yathu yaki. Kay kata kabagi kali. Nong kanong rimlay hagalian ka sensar kada kadi kata kay. Kabang don kajing le shkilan kapan. Kabang don kajing le don ko. Nai kabakas kajing sensar kalong tang dakan nongrim jong ka hok bat kajing shisha. Bat ka deiru kata ka politics ka bobre lo bo ubet borunti. Ya kaban don kajing get clear. Bat ka politics jong ka voice of the people party on. Gong kinong nikmat. Ni on bangilong tang bisakri. Imig syakmat dan ban syatri ang banyo syatri. Bak kabaskutanat kalong. Bak kita ki parlok ki bayak snow ya kini kajing ya ka longrem jo voice of the people party. Yang kumno. Yang kari India adon kam ya ka bukum kata. Pat disha shisha pata. Kapuram kalit syapri. Andai sangi sulong ngisuan banterwa. Naya bapi pedang ya kita longrem jongi. Karena kita pulang pada kenam jogari bekerja penriu. Bahasa si sepat dari India kayu i pakatim. Badang don plan hagari India borok kawai. Kibriu kibrang wat ya kan long rembreng. Kibriu kibrang shanya hau play. Bab ngaso sarong banyak dari kepor. Panong kubai sibon yang pergi pata ya bekerja ni. Sisa nganget darang apa ya kajing keli pagi ni kepor. Atau pipabe panjit ya VPP, panpa ya VPP sport Delhi. Pia babi apa pak? Mo kata kalong kajing sisa. But nganget skamru, agar ke MDC election kaban sawan. Kaba akal Kuwait rek chung banai uba. Kaba kini ki Artli ke district council, ke Khas Autonomous District Council, but ke Jainti Hills Autonomous District Council. Kin jid ya kinong mikmat syakni ki Artli ke district council kay kabang wa bangan ong hapi hagari ka por patpa pagi gom ka party kabam don ka rupa ka siar ban ayep nai ka don tang ka thong bangin syakri hok pat ban le hok bat ban ye wanra ke ka nomrim play ka sensar kada kaban adu ka district council kabang ni wan hagari ka por ya kaban kan itu ya gini ketong bayi ke jong hakmat jong hi ke bang idon ke jing syanya kom ke party pai pa bayi gomba kita ki south ki constituency hab ke la jet ya kini ki banlong ki nombi khmat jong ki shaka Meghalaya Legislative Assembly shaka dor parthawan jong ka jala tiong ngimshim babi bada ke MP election ru ki babon kaleng sodong kiong ngim simbabi habang ije nganget patpa bae ngaten kerpa da kamen sem kabas ngore aila yangi hagane ka kenti aila the voice of the people party bangin yo namar kani ka la perta kabu house nam arpulai jong ka MLA election
let's say naman ngidang thamai empat desmo tu bah andai kat nang yat kisgi kipo ngi I ya kan gajing shisha upat ba hi ulong basta upat ba ulong go champam upat ba umlong shu umanang sha penbi but dai naman kargadaw kan ga district council election nasno kadai kan lat pat kabu sa shis kaba biantam ya pigi pat ba bi Panaila is the voice of the People Party. Naman menta pilong kipat ba kiba star, kipat ba kiba champagne, kiba snoto, baga sensyar pat ba, kabor ka syong api. Kiba ngijo om pilong di kenra, ni ilong di syakti. Kogi kenra ba I. Siyam niya ka lat baga kabu, bagar ko'y tarik jong panay feb. Pan ong gobo ong is South Leaky constituency, Maulai, the non-crem, the shalom nod, but come out in town. But you're ngim shibabi. But Baba E, getting contu, getting the part, get Nagalan the Jamat long. I love yet the voice of the People Party. But you're but wrong hante for this council. But you're lakam ban sinsha. Nangpa pinyo, but you egan. Gay kataka, senshar katha, tabakatum, kanong template. Ngets kam pat ba bai phi ki bon hang ni kan pa ti phi so bha ta ka man sem ka bas norin pat ta ka man sem jo ma jing so kya nanong e phi yi don tam karke ya ka sanshar khada ka ba khoi ka sanshar khada ka ba kan kum kan ram le la dang im yo man ta ngam tip kai ka man cha ya ka la shai ka la chisgi ka jong phi ba chama Kaya ka banjay ka laway gikon gikti. Namar ka syom hapi bakana. Akan mau syaban penkut. Kaya ka begitu kisipay juga ribilan. Aga tu mau jung lom jing tap hangte po Kohima War Cemetery. Yung ito ka jing talk po. When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. Kagat kindri kom. Itu kacing thok kom, anda pilih leh celagi, ong yaki, anda kementak kalau syai kacang pi, ni IT mentah, ya kacing yang kacang. Akot pada tentu, kau kipai papai, kum uta, obadan ya kita kacing kit, kum bangi parok ni dan hani, itu lah kacang kacing kit. Siapa bagani kanong kamram kacang apa kacang pi, bangin ne mentah. Nak mentah kala syai kala shiski. In sedang naduk mentah. Lembaga MDC election, bagi election kiban sawan. Ai kajik kersan pat pak bayi. Yang ini kertong. Kibaga voice of the People Party. Kala J nang ni na temri boy. Yap kerben nanti na po jiran. Iba Matthew Kenneth Makdo nang ni nonong po. Iba Bandikus Longsteng nanti na po umsli. Iba kenjok rang thong namau hati badi ba isnei hing na po umroi constituency na kerpat tagaman same kabas ngore ai ka jingkersan yaki pan ganong yapi andala kut ka MDC election haba bila jet yakine kiba kom ki kertong kiba ka party la ibet kibang netskam biru in yai beteng Bat katakan nom rim juga parti, bat pin om sisa ngenam babi. Namar palai, habani bakla, ya ethan bat pin baik. Wat nam bakla shoot pat babi. Komba pila kersan, agi MP election, nak kerbat yai beteng, bat kaya kiu lale, agni ke MP election. Brain kerku, ya pi bat dora langi kini ke kubur. Bu harga jingduai, kenang ba. Ublay unyalam, yagi jingmut cepul khat ke jongi. Ublay persya yagi, amar teng pun kibriru yok ni bakla. Le ublay te onam bakla. Tan kini ki kantin, ublay kerku yapi ki pai pa ye. Yai kersan yang aru hagi jingduai. Banginang la, wan yang scam, wan tray hok, wan tray deb, ilakan jonga kamram. Kublay shibur, kublay syatarlu, ublay kerku yapi.
kublai shibori phi Dr. Ricky Singgon itu ki kentin share ki jongphi ki ba lai hepreng jongi ki balong ki kentin ki ba ai masim nang de sakmat bangnya ya rangkat pat phi pai ba pat kapati bangnya pentelun ni ki kam bagian ra abyang sa sisien ia ka purom juga ke jaj pendreu ba pai ke jongi tegila poi sendan sikapakot juga ke program ke jongi tengimla ban klem da ai kublai biang sa sisien ni phi paro ki pai ba ki bele sha shitom bangi hagde kapor ke sgi ka ba bon kam ke sgi yo tenrai ke jingdan rangkat jongpi ka ai mensiam lang yangi paro ke selek sok leksan poi sok sel kisnong ki thao bat ke badang dan hang ne hayo ha ru tor sanang ya pendap ki kam ki jam Bagaimana ket bok kerwiang ru ki ba dan hagi dukan se kala banlong ke jing thot sipor hang ne khamat lagi dan ket bok ba phin yala adi sachai hadien balawai ke di kejilang tu kublai sibon ni pi baro tenda liang jong ka parti ngimla ru ban klam da ai kublai kerpang ia ka sning taun darbar ibla sya ban ai ban pendangkam ye ke jaka ka bagi penlong ya ke ke jingelang ha ke ke sgi bat kumyuru ye ke darbar snong hibro gawai ibla sya bat ai jingbet ban penlong ye ke jingelang bat ai kublai ru ya baro ki volunteer ki nong yaket yaba i ka kam hapo kene ka sning bat kene ki konsumsi baro santli ki bla penlong ya kene ka jingelang ka bajok bat kumjuru ban penbet penbiang yi ki jing dan kam baro ha kene ke jing yalang beli siam menta bat siam yi ki jing ai kublai ki jonga nakaliang jo ka parti kalong lang ya pi baro bat kumjuru yi ki lat pathai kuboru ya ai kublai ya pi bat ngingai bapin airu ia ko khobor ka ba bahatam da kaliang ka jongpi te tang de ki kentin ki ba khindiat ai khoblai beng ye pi sa sisen khoblai sibun ke jingelang kalawa to shobangnya pra shobang le phai se jong ki kam ki dok ki jongi na khot ni ka ka por boy kap ki bala e bangi lag yang rangkat ni ki kartong ki jongi ki banga kerpat ki yang sini sakmat bangi perta jam ya ka shap ka jong pra kom bangi ju le ka ki bon ki jingi lang ki jongi a khot ni ki ti Polok kita kita ni semua jawan sekmat, ini perta jam sesi sen, syab ini lek, ini pra nak ni kecinggalan, ini apa ni perta jam yang syab kerja pra, kenapa kerja thot kena kali kawan, ini perkeluan ni one clause ni sekmat, but ini perta license laiwan, yang syab kerja pra, ubah keleng, kali kari kerja ni wat sebaru, kia terang kia anur, but kia pet, yang ni pra. Dia akan dikaporu kerpat ini wan ni sakmat ya ra kiti ke jongi ini perta ya ka sharp ka jongu pra kom katak pan pen scam pan nang ni sakmat longkat bolong jakat baca nginam kan ria nagani ka parti ka ba ya lam ni ya ka lenti jong ka increment ya ka pan pen empat pen bahapat pat pan pen klator pata kiti ke nomrem ke ngila da pen kren te to ka ka por ya ra kiti ke jongi pan perta jam ya ka sharp ka jongu pra Way arlai ma, how pra, so she seen ma, they should make a book, how pra, who may she born, who may she done.